Chelsea Bobo Kona Numino non song, woman Brighton and Hove Albion this year, and Chelsea away to Brighton now face our game no, and sweat my trend and we Premier League no, game back and also Eberson, would we chemo was pena, me pato alate club be bow, one bet left your money was Sasuna and Elbow, Yebenya Ria Mayoka, Womuni Valencia Ebabo, Yebenya Jeruna Bobo Kona, Womu and Suni Ria Batis na Elbow, Remadrid at Nefie, Womu any deportive for Alaves at the ACN team, and the matches Sampato Etoja was Spain. Na uko Italy anu aye Coppa Italia semi-final Inter Milan Bobo Kono womani komo ana edition eye nwumene no so na sa game no eba so afi uko France me pato France so ene Coupe de France anu game atodwa semi-final anu obenya RCD Lons Bobo Kono womani Toulouse Bobo Kono edition enti we matches atodwa awon krofo amanso ena no pay ye ka kire kakra e dia ma na away from that maminko Germany na minko din koma kakra na Brazilian legend Cafu Edin Koma Kakra Ediaba na Cafu says no we are suffering nyina obi abeti chima ame say so obi ahwe Madrid ye kan say Bayern Munich wo mumoto no mo ye no wose eno na ye kama pa sisi Bayern Munich boboko no say ba so musia kan na TV ati ana say okọ park so na akọ bia wose nya de so benu huda esan say Paul ne ye fe enkoda ne bobo enya fina wo meye muje baya ene team bia bi no mo baya na players ni nyina akọ achire hom wo mu defend was it be Bayern de omo attack kama won beto so asew wo mu nsuro bia he sanya wo opponent no te sen Bayern fo be biem no mo abo no mo abo ni enti won de na adwen yan semprempe wo mu yi asase so pa de so bia pese o ye team e so he no de ne yesusu dia aye Bayern Munich boboko no no aye Brazilian legend Cafu enkoma kakra so de twitwa awo dwumade so ene anope me bo achire kakra adiama na meko Antoine Semenyo ni team Manchester City ni makodi nkoma kakra na yesi Manchester City boboko no sasisi ni bana wie ya ene ombeko preseason wo mo preseason matches ni bia wo mayo omadwen so ombebo no reporter mensaka se wo mo anso abeko na omako Hong Kong na omako akobo game baako e Hong Kong na sa game no mo kobo no Hong Kong no ene okoka air tax stadium yesi eho ana game no anso ebetime atodwa eno anso aye Asahi Super Dry Trophy atese Manchester City anso ebeko akobo na yesi eno be Sunday on the 1st of August ana sa wo mu game no friendly game no wo mu so ebeko akobo no eno aye reporter free on me edi eba me pato omini Inter Milan ana ekwakosi saka no na enkoba kakwa me saka ne yesi tufe bobo kono wo madi nkoma se uko Manchester City a wo mu ewo goalkeeper ne din edi James Trafford abrante wo mu to na manfo se wo ma ha abrante ne pa esanse na onya bi da kama ana Man City akofa akwaya ba so benya bia da de se bia FA Cup bi no matimi di abrante na da na yesi Juventus bobo kono sisi no wo mu pe new goalkeeper reporter men saka se James Trafford wo ma di abrante no nkomo enso ewo to win krobia bo ho enye omo nkwa Tottenham Hotspur ata se nyame adom no man ko relegation na wo menya top notch goalkeeper ene wo munya James Trafford a enye bad kra afi Aston Villa bobo kono enso chese wo munya wo mu player ene wo mu goalkeeper James Trafford a wo mu nso ebetimi apem ene ye reporter men saka every Manchester City akata ne anopay mebo atire ediama na mamenko Ezata Kmai wo mu akoda we so ba ko elho ata sa akoda no woni bobo ye pa ne din ede Kismet na akoda we 20 years na akoda na nya eba ne bo ne bo pa yesi mfimfi ho ye ba aye midfielders a wo mu bobo ye fa wonim so ko Barcelona wo benya Pedri na wanya aye Frankie de Jong na eno na Ronald Koeman say one sa players we nyina ye adwuma na ohe Kismet ne bo na obona ase wo su kakra mienu ewonimum ase Pedri su ewonimum ana wo Frankie de Jong su ewonimum ana Barcelona for feel say okay so mu player bi ote sade a ana Barca boboko no enko Ezra Kmale na omonkonko fa Branta de Dean ede Kismet enfa namra wo beke a Chelsea boboko no eye so munya Kismet omonso epe na ana na no on interview ana Madrid omo legend bako enso akwakodi nkomo na eno eye Rafael van der Vaart ana ote se on there wo ha Branta no ball na obono pa no nyame anim ni obo Madrid na bebo akoda no anti wo catch Madrid se omo pese wo munya Branta no pa dia ene omo nya ntampa na omo nkofa Kismet enfa ne mra Madrid na ne ball na obono on Madrid no
abetimi akoye pa eno aye mad legend and din ade van de vat nkoma kakra wadi aba ewo dwumade so a ene no pay me bo chedama lamini yaba aye Barcelona player eno ada okokwodi award na eno ye Lyros award a eno nso atoja na wonim say award we no wo mu esase 1999 but the maiden one the first one atoja no aye 2000 ana omo nso esase the year 2000 ana omo say award na se na ye bia ba na wie ya yes omu eyi the sportsman bako wo bia na adwuma ye ekọ pa ewo eye football bom ene tennis bom afi golf bom america tuo mo kekani nyina bom no omayi bako a wono waya ade ye pa me pato kese pa na nkasa de enye no no de ma lami yama na mum no lami yama de obo chese enkoda bobo enkoda omu esia kan nyina no emi so omu nyina payin pa omu nyina chairman enso aya branded tin e de lami yama chese ya friend aya young alert no of the year no ana lamini yama enso ekokoti ye eno ye report ampato eno so efra kodana kate edi eba na Barca hoya Alexandro Bastoni eno ada me ba be kato se Bastoni afo na kodana nkasa wiewie na san komani ni eno anwumre ana Piero Asilio wono no sporting director edema Inter Milan boboko no ensanto fo kwate no mu kobi sanse yes Alexandro Bastoni de emese Barca na no benya ko na masanse sato na opinsi yanka mo bianta se team bia ni ho maba no ho so mo pa Alexandro Bastoni non de obetima aka yes sabio o peso ko fie bi na kofa de a ano fie no yansan fie no ho emo ho nko entwa ngunje fie no sanhia wura fie ho ukwa no akobo amane na sa de ko mo de beba wa mo de ama na asa Bastoni fo gina social media ane ya pa Alexandro Bastoni ana Bastoni ko e na wi oso mo mra fie sabasa fo fi se wo mo do mo player o mo de so mo nim pa de no Piero Asilio ya sporting director edema interenya de se team bia abo manim so mo pa brante no na o mo ne akweda de so di nkomo no wa cha sampa jenne sama yi obato aso asia kan edema Inter Milan boboko no eno ye nkoba kakra so Piero Asilio edi eba ewo eye dwumade so Hasafa Kimi akasa na unim se Olympic Lyon wo mo any PSG game no enso etimi ba so ama PSG fo adabri jo mo boy enya sam keto Lyon fo na echomo ayo mo adwuma ye pa man krofe utimi se na no sende o man pekra na eno na sa game na etodwa no wenso omoti eye Lyon chomo ebo mo ntira mienu na Brazil ni ba ni de Endrick wonya go akoda ni se go wie pepe na okogina PSG supporters nanim ana okosa ye na sasa no eno bi na Vinicius Junior kosa no wanya ho asem no na eno na Branta ni de Asrafa Kimi se yankanta Branta sa de o ye no eye niama ho sem gwanu se na ni nye ho esa se nyame anim nie na asa no sande ankoni problem bia wo musa na emom so obesa na wakwa dino bi supporters adim na wakwa sa tom wa bra team no elusu de ono kranka be ye na hi ono kranka be ye ne yanti waka che Endrick se sa na asa ne pa de nyame anim nie wono ne buande so da eno aya reporter me pato Hasafa Kimi Morocco ni bana wo sia kan de ma PSG no adi eba ewo dwumade so ene anope me ka te de ma na me ko Madrid ne makwa kodi nkoma kakra na me pato Madrid de fo no anya me ma ne team no nkwa no mo ha adwene wo mo Madrid ntase eba no football wo ye bibia na favor Madrid and forget it anya de so mbe mo wakoso da kwankro bia so mbe hwe atwo na ase akunya na uko women's football e was Spain a mo friend e League F na eno eho ana Madrid team no enso ma no wo mo na reporter men say kai say yesi Madrid mpem for ne say sapa sa maame na wono ba betena so na wo ma fa na as president women's football no be kwaso atena so ya adwuma de mo do mo mfa so na okwa 16 teams anomo na 16 teams no yasi mami ono post ana mami kwem wo mu nyina sensan ase atese 16 teams no mako 13 atese omo pe mami wonsam na omna me ya adwuma no na Madrid any two teams aka se wo me de na adwuma na mami ne ya nya de so omu hunu so mami be omu so Beatrice Alvarez asem no mo kan wo mo tese Beatrice Alvarez de wo mo Madrid de 4 power de na adwuma no wo mu hu so
and to say pass one be sign and said no mama mandate so on twas of party woman mandate and now there's one be da nanka be party anka woman your position be to contest mama na besin and so be a head and unity so person context mama no na yes sir and your mother then kwa tima yes so makiko mu abom no alati club be bawo eka hom ana mad the bobo kon eka ho ana ries so that yes so no maka omontuma e de se ani ana omudi setuma no but yes kwankro bia so de e mama and the teen e de bi trees aye avares na aduma de omenya enso adiama na no ye reporter efi aye women's football pato e was Spain eba e wo duma de so ene ana pay me gba tire adiama na Bernardo Silva so sisi ni ba na we ya abrante no betumi akọ na se okọ ahimfa na okọ mpacho ni decision no yesi de meba na atake decision de betumi influence ni decision taking ne family na ne family won sansam no ana de beba na so obeko Spain obeko akosi akan de ma Barcelona me pacho the year 2022 once Barca for ni abrante ne kasa atasa abrante ne kwaji tumu se obaba be si akan de ma Barcelona aboboko no na kwansi yante hwibiem ana ne papa beka say oh sadu no echo off na the entire deal no call off yes Pep Guardiola and abrante no etrans Bernardo Silva etrans bo abrante na adwinima ana okata so say na want na and ma abrante na etran and afi the time na abrante no person okọ Barcelona no na nye the right time enye good for team and team team Barcelona na afi and say enye good and from Bernardo Silva say ni move no pato that year na no yes chance na eno na ne contract no ebe na wie eye junior na reporter men say kan say ne yiri no na influence ni decision say baby e so connect etan say abranten say year 2022 no obeka say the entia opese wo ba Spain aya say Spain there e ho na ni family ni nyina wo family no tutu na wo Spain and to there opese o trans Spain was it time o hu ne yiri no no kwa no te na kwa bna say wo say sa ma ye de ne yiri no beka no ho te ne ho enti sa pa so mbetena baby no no so atena baby de nyame anim ne wo head ampe eno ana na influence this na nko person oko aye Spain when nko but this time there Jesus said there abrante de benya enso akọ Spain na sisia ne deusa eda anim no aye Juve ebi e Major League Soccer ana Saudi Pro League ana for no ankasa ne krom Portugal aye Benfica Claudio mu ho reporter men saka say enam ne yiri nti obaya ne din edi enas aye Dagne Thomas reporter men sa eka aye say wodunti emese se Barca for be san pede a ene Bernardo Silva ebe na adwe se ono so ebeko back to Spain enom aye reporter men se ka ewo aye dwuma de so na Chelsea so ase wo mo preseason game back bo wo mo ni Juve na ebebo sa game no mo so Chelsea on bebo no Hong Kong game no betodwa Hong Kong na on the 5th of August ana sa game no betodwa sa Kai Tech Stadium ho na ana sa game no enso eba so ene de fi Chelsea akatem ade eba na reporter men se ka say Anthony Gordon and no other American asem no yes no recently na wa frɛ Hurricane abisa say what is saying say na whole life in city because abrante no this is yes why we are sa na ade ba kwekọ so Germany aya branta the team ade Michael Olise yes German for the fees why gaga too much and yes oni mbo obo ni ti no na so no ba be che de oposo oye wo team num o mo se na no do mo nya sesa won se o mo bo o mo gom ni we o ma hu so ma win no and o ma print t-shirt fita ana da o ma ye bibi kakra gu anim ana ba ya ndi dem obi ahe abna o mo so mo pon game na Michael Olise nko na ate ne ho ma ate me ho community ono nko ate ne ho wonu anko akofo atade ne bia he wo mo so celebration o mo ye da brand na nya bi ano na yeso ko social media ene Germany ho wo madwa papa ataso mo super brand no se eniamo ho samsa eno so ekadai eno aye reporter men seka ewo adwumadie so na oko AC Milan wo mo so mo hia striker bode ba ko na mo tesa Alexander Solev wo mpese o mo Atletico Madrid na o mo kofa de Norwegian International edine ba sanse akodanom wo bo betumi abo mo ye pana wo mo tesa manya Alexander Solof dia omunya se ugura se atintim ya yetenten eno so ye anya sanso de omunya Jackson ompe ho de ya mienu mo nko Jackson de ana eya Brantadine adi eya Nicolo eya Trasodi we eya players amense ka se AC Milan fosu omunya omo pem na Manchester United say afi wombeto players ye pasama wombedi djuma na djuma no mbedi no openya ne dia de Christopher Vivel ani Jason Rickos say se atdia
ombe no enne beche Manchester United womani mo nyam na ombenya na back no etan so makeka make beleba mo ateso mo chiche womunya omo pe emoyo nso sei ebekọ womo chaso mo hia competition adema patudogu ana afe luxo saade no so so mo trasa na no so omo ye afe so mo hia midfielders all entomani omo domani abuno emoyo nso ekom afe omunya Elliot Anderson eno nso sei kama Adam Watten Manchester United edomani abuna omo chese omo hia san hia leaders ewo team no fi se ebetimi aboa ye penti womo si decision no omo take de anya de so mbetoto na se sanse ena gira Manchester United omo future se ebetimi akoya ena reporter mensa ka se Manchester for so ma wo se obi yusu under 17 under 16 players inti yes Manchester United ekọ Palmares na omo kọ Palmares omo chese womo akoda ba ku bi ho ni mbobo ni ye pa ani tin ate Eduardo Chris Conceição Eduardo Conceição no mo chese wanya 6 years akoda ni mbobo papa Manchester United se womo kofa akoda no edna ba Toni Kroos se wanya na adwen se wasamba back to football it's as no person oja football at the right time and onya the same thing Barca for so yeso muni AC Milan ni nkomo de beta Rafael ya omunya na womo so ape na Ganato Chelsea player another analem Rosino ko interview no mbi sanse womo te se yesi Chelsea beton Ganato no se wan report ye wo source ni free he so kwano mo famna no hwe na sabi obi aya no akeka nsem bia Ganato just 21 years wonyini ye ntidi na Chelsea ebe person beton sa brand enye no kweda wotibia na Chelsea watu atwene ade ebisanse na Champions League se Chelsea ntimi enra Champions League sane ade na se no so dabi Chelsea am Champions League na Chelsea bibia ye over dia Chelsea person mo ye wo long term project any die so many so nyina so na Chelsea betimi ayes ade no enti on the ohun se Chelsea am Champions League na Chelsea bibia asem ano Chelsea team no say ejija pa Brighton no many Brighton kobo no same situation at Chelsea wo mu so ko mu amoma solve wo mu problem si an Chelsea and so nkasa be use wo mu way to solve esa problem na no so ebetimi aboa ye Chelsea ani ankoba kakwan so a etotwa e wo dwumade so abusia ebere nti ma yemfansi ha na fe so yento dwumade so emfama ha yensua your number 1 account radio says dia sentiment nyina agi atumini nana kwame ewo santase total flinces nana wini utimini nyina me nche nim sema bia gumku ha atese edemu den kwabena you said there some players are omanya 16 years because Barca falami yama Chelsea so enya William Estavao Dortmund so no ewo Arsenal ateso ye adwuma Oriali monso no ewo Man City ateso mo ye se adwuma nto mo so mo hwe no project no so ye the way to go about on say the man yes stronko standing out ni na mu no de na yes stronko de na unique okay a unique say de no you blended the youth with experience and some more de na is am confused mu say mu kon youth say mu kon experience obi so nti bibia be fine na atiefo me sama no a me to akwa ni shade sa